kami karon na kami ba yang mo musik nami. Dari Kami pakilang kami. Ada mga musik na partusi.
gabiut di jam dimodda memang kami bere alana ang dimoddo naman jalo ada. Jadi malu tu pudi-pudi ho bere dan naga bilu kami orang bere marbor itu lah dia muna saluk na. Ala nido kami mami ma dia muna saluk na parang ni ibatok kodo lekko. Dapat apa sebab mamu sudah nak kapal puki jalan nabi setujuan narion biramu di Tuhan jalan sekerja gemur. Titik semenipe dia muna ibatok nami dek lain nami. Dalam nami dalam pasahat terumanan na pita-pita nami temat terebata angket dilihat Tuhan hagabion dia anak roh diburu dikion di nang baca lepas berbagasan angket matutu makirat senadauma maju senajonok dapat tak di nomor hula marburu pas-pas roh tujuan narion angket matutu lihat Tuhan di tagacang umur asa saat masuk sama tebaktian nunga saat di besar kami hobar nawi terbesar kami di batama na manggo kipas basuna di batama na basat to kacang nur anak panusi kami ni tawag tiyo binatu panguhakan baca mang makodak si tiyo las pada muda mang ma tukodak kasaharan acara ni pangalapan buru hula-hula muna nanya baga nuga saat kami tujolo jabu namarapang na berjualo si gonggong nasa pengisino raja de kambulu oh itulah manuk kudohami tuhamuna dia malak dia mahnonga iban na pola gabe itu tijakong muhami di sodi gora-gora muna mau lihat yang isukut-sukut ni raja ani takas sawonang binotamu di naruh hari na sebut tutungan di bagasta imana menaruhun dah siguruhai asang dia mabuhai nauli mabuhai daringkan diakal pertuturata imani nang masakap tulang na dua ya anak kota anak nami nagabe heranguna borumuan nagabe parmen nami las juga saja mengingat kami di roha raja nami Manggaran ada nago tapi malah na do bawa teruk kami do hamuna raja buru oh hidup tur pepe itu apa teruk belate mak tak pola pekerjaan muna Tuhan nak ni omat sudah tak pola alai ima di jojo munai las roha nami di gora-gora muna nungai sok kami ding salu ima tutu ndang majalo pasu-pasu pergagasan anak dohot buru ni huriyai marhite naposo nunga di sobbeha anggia ma gabe sisada tahi nasida sisada woloan rumah tangga na berbahagia tu hari kademi hoto ido yang kata nyakta mobi tam yang ihita namar hula-hula berburu dinas pirohanami diriting kami salun na namarhamrangi satu lohulanami asa manotor mahami di antara non amang permusing kami nah menonton mahami bahan makodang mula-mula nas padung matu kodang sopa-sopai pamam satta di madong raja nabi adorot nabi cuma lu mahami rong manong kon bahamu asa paido hamon no kodang muna raja nabi gabi apa por musik sok kami nang ama jongjong namar hula bulu magido hami pabulu ni alako nang roma hami manomba hula hula pajamang maju na partisi
berbunga-bunga tangan nami di batu pahamu ringgit situ suara Oh, giat nami matuamu nasaluna giat mama masuk-masuk di bata sinur paparan munagabi akan enuruna matutu sila. giat di Arya Karami Ngoton di batu paribata akal seroha di hamuna saluna saksuniwa di hamuna raja ni akan mengkorna Oh, lo tu na. Neng Roma hami manabi-nabi geleng kami laos marbeme yang pun kami molo tuppe susadia na lahos si patokor nami memenami tu geleng kami las marhamu nasudiba hamu demi ham ibe man permisi kami korhak mahami laho mameme yang pun kami baim ma godang dia di las Asing-asing dong, kembali doa, tinggal dekat jorma.
dengan memahami tulang muda. Tulang muda ke tentim sudah. Dengan apa yang marmai itu halu. Sehingga kalau kita tengah mengalami tempat terlewata, tubuh Allah ketubus seluruh hidup berdua. Tubuh anak tu kau tu tubuh baru tandang matang dong merasa berdua. Maju Tuan kami. Orang doa kami berenang serut dan perletan berenang. Asa tubuh, ala sebasik peneliti boleh sepuluh saja. Orang memberi jamaah. Mulate mari hamuna hula-hula nami sitohang. Malam popusu ate-ate muna bagi hami marga bejeda. Mulate makatula. Soni mari hamuna saluna bola ni hasuton paborong nami markasi hopi. Oh, lah. Tuk dia benak kining memenami tu anak kona. Sangiet magabe sibuan. Apa kon paromai mon di tonga-tonga ni markasi hopi. Di pasah dewata di nasida diakka gabe naniula sinur akka papanan nanumubi ma. Di pasah dewata situ anak situ berburu ni nasida. Asal honom masongon nani dokon ni na tua-tua. Bitang mana sumiris topun nasumorok. Anak pe di nasida riris boru pe tutorok. Maju tulang. Asal jangan nami makara jadi orang boru. Oh, tulang. Saat di Solo masaha batu bertia nunga sahab be umewe hami yang pun nami sah mahita tu hari kani ngotot tu pagabiat maju tu. butima ama permisi perundang matu sih di mana man
bahan betul. Asal takkan tik na mengibu. Bayan nabi usangan channel lo pasangan terjadi. Asal semua itu kau tidak baik itu nantuan. Asal aku mana marhal tu dulu nama rohian. Kor sama apa aja nama ngatur. Sok ni bahan nama ngalih. Begitu pada hari janami. Atau bagi kamu jalan kamu. Si bagi kau itu baik itu. Tula baca itu. Asal roh sudah berusaha aja tu. Si bagi kau itu kan. Tabohong mak asa mas mangarok kita matangnya meza maju mulu. Ama namin na marabangso ni Manong Higsam Marhite Tuhan namin Tuhan Yesus Kristus. Muli ate matuhan didignan ni Basam. Iba bumuhuro kami pinabungo ni Asimuruhang aparang tikyo. Ima narak manguduro untuk kami dianak ko ni Uliam Tuhan. Nawajalo pasu-pasu perbagason siya bagas Joromi Marhite na pasomi. Nunga hot ribe na sila Tuhan. Alani mo Tuhan sisa datang dua kami, sisa datangnya kami apa detikyon. Asang dia keluarga na malas neruangan na sida, keluarga na berbahagia na sida tujuan na Tuhan. Titik ke Tuhan na mga lagugo mahami, Marhite si Bangano na pinatupan niya suhutang parana, nang na pinatupan niya suhutang berburu. Ada orang seupahan kami Tuhan, asim maruham. Pasu-pasuho mo nasa bukod buhami, laho manguruti at ulo namin. Atong diyan ba Tuhan tangyang namin, makasama anak mo Tuhan Yesus Kristus, Tuhan namin. Amen. Berdoa kami. Tadi masa sakit ko. Jadi sa kalima yang muna raja niya kamang guru namin. Bisa menang dek kira pasang tayo kamu. Sakit mga sama-sama dibakan sa kulog tadi sa calo. So ini memang dibahas ya. Senang-senang jadi dia apa-apa lucu-lucu dia kawan sama tadi kamu udah sebutkan gimana? Ya aku nak tulang kami sawang pesantang itu aku nak pasato tek berenuna. Jadi di kita apa putus orang, setelah pasangan itu berita, itu macam mana? Anak talaga nato sampai na. Tadi kuntis penganon na upato bahami kaamang. Las sumarohan ibadah las suwan ito dingunan. Saya dia bato kamu kan sudah seorang natuhoy muna. Oke, kasih minum na tulang. Raja nami nak nama hultani. Molo dupi nama hultani raja nami. Kate mana hidori tungguan ngayo. Asa dikti mati no pahoro mulai eski rumah. Otik sebal dia yang pasatay itu muna Allah muna karaja nami. Atu hatta liwa tama na mga bay pasubatu na. Sino po di mahaliga karaja ulo. Jadi nasrani mah tidak muna dengan tugunan yang berwarta seborong-borong. Boha. Paham ya tuan-tuan. Aku berlaku di surah An-Nisa ni berwarta. Sudah kodoh. Jadi langsung ini melihat nasa luna abang guru kami. Lubatur pun orang tahu dulu. Tari mau dia kasih guru sih lumayan lagi yo. Mau basata gitu hamura dan mangguru nak guru. Waktu susah dia udah pinasuna. Dan ada di bergana, dan ada di dena. Tunyas kirohan anima berada di mangguru. Jalan. Sama tu tulang. Berarti nanti kita di berenami. Terbuat secara semua kamu anak terlalu Tuhan terlalu
Udah kan situ nasihat sama sih. Buah main udah jadi mar, buah main sehingga aturan tanam mar, buah ada hati udah jadi lebih. Kalau emang ini bahan juga kamu sudah diur, tanpa buah ada hati udah jadi. Mudah-mudahan kami yang ditolak. Sehingga dia mah tulang berhubung nabi sudah susah mudah-mudahan kami tak pukul nasihat juga dulu. Obat juga pada barat tu, obat hukum tu aja yang pertama kali bercetok-cetok gitu. Bukan magaran tiba. Sudah mau diulang-ulang kami mat saya nabi. Jama burung deke si muduru duro aku niulah si godang rapuo muduru duran doho boru di hamu hato hamu nadili litiang dormu sai marlabui mainan parsaulian di kamu marsian juan-juan mahamu boruku hasian ingot maakapo dao
Dot Jamita na binari tahun ni pandita nak kaning ba tua katikin ng ro lam masih holongan mahal. Jadi holongi di doang pandita nak kaning punya pengorbanan. Sayang dia ba tua katikin ng ro kalau mau bima di hamla dua keluarga na berbahagia mo jala sitiruon di tunga-tunga ni Uria di tunga-tunga ni Huta nang di dia pihak marenganan. Alani dihamuna dari dihamu sudi ba selamat berbahagia mahamuna salutna tuang ma nama masuk-masuk tuk semua dia be na boy batu bahami siang ganung anggaran na pinatuban ya ka lunggu do tak kasih sinison lasmar hamuna ate itu jala suasoni do nang pinasahak muda tuhami agiat batu akati kinan ro di pasu-pasu tu hatta kaulong muna gabi na diula sino na pinahan. So lima sino nami asa doon nami na sungod na dilok niya tua-tua artiya may nabonani hari si Bahat sa may nabonani bulan tuwag katikin na nangro dito mos di bata matuwa mo anak na matsoro na malumat cari doon puro muna na buhay pangaluan asa taki mawalang ang galinggang majalaw darigi tuwag katikin na nangro asiruhan ito hatta di bata tubuhan anak mahamu nama lamat saray duhog burmuna parmas dot pareme asa pakat hotang siyo niya duri tu dia hamu bere mga anak ka duhog toburu tu si mahamu dabotang guli saat solo saat tugot tiang pasahat tani hata duhog yang dipuji-pujian siya tuhatay di pesta pernikahan muna bere dot dia mo horas mahamu jalagabian mauliatin mahamu tugas na hani bonan Yesus. Tuk songoni bian non pangalarin na itu kamu na kawang dokter makena asmaro hidara asmaro itu. Baguti pada aman. Ito nobel di bertemu. Ay tatu saya tak dahu nak kinam pulau. Tol hali nak bati penjolo oti. Padua hon dan gudang. Oh ada tol hali baca pun. Itu putih nama. Lu bagi kamu. Cahali. Cahali naik. Cahali naik aku cahali nama. Jadi romamu baru nami raja nami tulang ni selamuna tulang nami atas takas masih ada kamu maka kemamu raja nami jadilah somonido di hamuna haha berhubung nami berhukum mahami di hamuna haha dundi marga ahma hamuna
Oro hami tulang ni elamuna margana bedo sepudi betong tembule kebe ma akan diperlukan. Dari maulia tema di Tuhata, maulia tema nang dihita saluhuna, ima dinam kujalohami, sinamuk di burutai, masai gudang do kujalohami hakadoli. Jadi doai pe pasaton nami matuhamuna hakapat kudul nami. Tuksomod dia beano nabuhi tanpa satani tu kamu hahapar kudul nami las marohamuna asal kita tuk tujuluan yareo sisa datangia kita lalu bagi duhun pamata mertua de bata asal kita tong di pasar ipeon ni burutai do telanami ima berebuna gabi keluarga na berbahagia na sida tujuluan yareo situ buah nana, situ buah burui, tuari neneng ro, si halasonon di rohan. Jadi haha pakundul nami, noaimpe pasahaton nami batu hamona, sinamu di burutai. Jadi soalnya bagi abang permusik nami. Gabi jalan horasma tutu di habuhangi dulami marga penjaidan. Toho matutu habu an iraja anak inamora di pasang pamulu hani ha muna ima tulangi elamuna nah kaningan di pasang tamulo suhud na marsolan di pasang ang burta muna siya matutu tayo biakta asalan tung gabina nyon burta do perelami misal musim di pasang tamuna sohon sinamon di burtai tunglas doro anani mamerekamu angki berdulani se mata yang mahira setor tuatok matu gebena nyon bortaro do perena nyon je molo tu pesu ulau dihida angki berdul mol hamu dijolo habi mali molo habi dijo puni hamu majolo torsoni majolo buru nami Tuhan berdulani di somoni do di berikode Allah dan lewat cuma dokter upe jauh berbulan-bulan. Marang senjia beber kuma malah bor atong doi buru ni tulang. Ya do berade. Di soni mau di buru. Bolo memang sonari dikio buru bajinda do ade buru te. Alam bolo tugas nani ho buru lewat do buru la. Bolo tunga dia be nyawa berkon. Tua umum molo begitu mungkin tahun 5 tahun beda dengan jauh rekon mulai lahir 1 tahun aku bawa orang jadi aku bawa berubah untuk orang lebih nggak bendi nyober ko ada ini apa dia mulai mah dia mau berbulan sedot mah coba apa dulu lagi kamu mama musik tahu partu sih kita dulu lah kita dulu Dari antara
raja di hula-hula muna marga bajaitan dinang saut sakak ni anak totay bono ni paihut-ihut akinay ibotok ko pardaumanan ni anak totaw kurang lubi ma hurara 6 tahun halakot merdo jalan so ni botok ko do kerleku tibu do takas ditadahamu berukot ngasih ring ro 7 tahun anak na pos do rohana kami raja di hula-hula muna adong do pirat dihami laku dohot itu jolma manang da dua-dua nabur judo kamu Mariana kon takas do hiupat kilalahok kami di burjumuna tubur kon kolam mardongan set terdidongani hamu na makata itu dia hamu merdadani di goraho do burkon masalah salah dulu tadi bagas sadar yon nunga si kokbe sakak ni anak kotai anak munai nunga gabe hilakku boru nami nunga be paru maimbu berpagi dua masih tetap teman tanah mertua deh bata agiat mat gabe keluarga na berbahagia ma yana kotaun gabe berbahagia siti gabe keluarga siti ruon di jolonta hasang apa ma di Tuhan tai uloson simbol doon simbol ni kolokta na dua-duan yana kota kalau namang ulosi badang mudo kami lain doon ito yang kau namang ulosi timu amat tanah mertua di mata kencang mbak umurmu 7 nyarion pengkeng sarung batu mahamu sahat tu nabairi iri bahon asal kono nami masongan hidup na dua-dua sahat saat na solo sahat batu botean saat 3 ras liling malaik kunok ibotok kumangulu satu pangkabean jala laos koras-koras di hamu permusik nami naik pasakaton nami ma kulus pasamo ton tulay nami do timoton nami baik damang ma musik na kompartusi Itu kamu apa laut cipil tadi? Horas. Jadi dukun di Raja Ulun batu. Kamu nama ada permainan.